Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV ephethe ke izindaba ke zikaMaskandi lapha wengane zakwethu. Siyatrenda ke lapha ke isiqeshana ke sephepha ke ilanga ke lapha wengane zakwethu. Indaba ke olukhona lapha kwi-front page ke kwiphephandaba ke la kusasa. Leli phephandaba ke kunesihloko ke lapha ke esithi uBig Zulu uveza okushaqisayo ke lapha ngengoma ke iParis. Abantu abaningi lapha wengane zakwethu ke sebajahile ukulizwa leli phepha ukuthi ngabe lisiphatheleni ke lapha wengane zakwethu, ngoba ke siyazi ukuthi ke impisi ke ziyayithanda ke izindaba ke lapha okanye ke abathandi bakaMaskandi ingqwele ke lapha wengane zakwethu. Abantu abaningi ke sebajahile ukuthi ke bathenge leli phephandaba ke bezwe ukuthi ke lapha ngabe kwenzakalani, njengoba ke sibonile nayizolo ukuthi ke intokazi ke lapha ke ulwah uNdlunkulu sengazi ukuthi akaneme ke lapha wengane zakwethu, njengoba besazi ukuthi kade ibuya ke kakhulu ke lapha emdletsheni kubungazwa ke i-Song of the Year ke lapha ingoma ke edlalwe kakhulu ke ngonyaka ophelile ke lapha wengane zakwethu okuyiParis ke ingoma ke lapho khona umthandeni afeature khona ke ulwah uNdlunkulu ke lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe yini oyilindele ke lapha kuleli phephandaba ke elilindwe ngamehlo abovu ke lapha wengane zakwethu. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe, cinzene bell ukuze uzohlezi uthola njalo ke ama notification masiposta ivideo entsha si channel. Siyabonga.